Esok-esok kieu mah ngopi ay, sampai menang inspirasi. Sampai mata caang, kabrit ge herang mulesna ngopi kieu mah. Kasih bulu kening dak. Bulu udang, para pisan sa si Metejo. Molor di pos kieu. Yuyuan tadi gembrong pulaleur sia. Hei, maedan udang. Kedo, borang. Para pisannya budak yo kudu disiram yo kayaknya sampai mekar yo. Bitenan ah. Ada si belum anjing macan main sundut bae monyet lalu maca. Is beurang geuning. Ai kopi gini. Bener teh si ai. Ki cara nama atuh filosofi kopi kehidupan ini mah. Masih hangat kopi. Mantep pisan. Saabay nu nyoguan hatur nuhun lah. Balik geus berang. Silempar balik sam jada, kopi aing beak. Hamjada kotok si bulu kopi aing dibeakeun bae. Kopi aing beak aduh, kopi aing beak. Rek dibeurik mah pasti saya diima yo. Aos bae mungkati muka yang disaring sungkutna ku aing, jeung keperhitungan lah. Cuman kopi aing dibeakeun bae. Congor naon sih? Wah, lu maca anjing weh. Sorry lo. Kemana sih saya numpang? Anjing teh rek pae kieu lompat beuki jauh bae monyet. Hamjara ieu sendal sare. Aduh, pas rek bakal budang boneka caki anjir. Aduh, kumaha ieu Luk, sorry Luk, hampura Luk, mau Luk, aing pamit sebelum namanya Luk. Sorry Luk, sorry. Para pisan sia, lain jula jeung heula mah bete nyeri ieu beungat aing. Duh, buluk dah aing teh sengaja buluk. Sayang pokoknya mah aing minta tanggung jawab. Nyeri ieu aing yang beli obat. Ya maksud ya. Dia sendal naik ngambil sebelum deh. Kela. Nya bisa nabrik sebelum na deh. Yo Luk, mau aing teh disundut Luk. Uyuan mau aing teh kahuruan. Dak edan mah mun minta maaf kala ngaledek aing, kan dak anjing. Yang di satu break bede. Oh, Ayah bae budak. Kamu lumayan lah, nang duit ceban. Buat rokok sama ngopi. Untung buka kopi dua. Apa sih? Rasanya ini kemadu. Ini kemadu. Aduh. Rokok teka bawa, menjada, ini kotra lah. Ya, kopi gini ya, bisa ya. Lupa ya. Woi, siluman termos, kopi di Indonesia. Setan, woi. bisa. Kopi gini. Caranya yuk. Anjingnya sebelum dek lompat, tarik pisan nih sebelum. Anjingnya lupa tak. Woi Mas seperti to kopi aing saya di minum bae, setan. Kopi si au geuning. Woi kebrot, lompat sia kemana? Gusti, kopi aing dak dibaem jada. Aing coba gandinya. Kali itu tepat hadiahnya. Ya. Woi kebot, kemana sih? Ganter kopi aing. Anjir, ganteng maksimal bisa naik terus mandi mah.
Anjir, buat yang si Garduna sa. Versi ireng nak. Bodo amat irengin lah. Yang penting hirup. Masalah awe mah gampang. Bisa ingin menangkan sigana kita selapi nama. Mayan yang boga ceban ya. Nyarap enggeus, tinggal ngopi nabai di Om Joy. Ambil sebat. Mampus ya. Duh, monyet mah si buluk aing kelumpat ngalangan bae sia, jadah teh. Teh siap pokoknya yang keringan lempang, main tabrak-tabrak bae lan jula-jula. Barego pisan di. Sarudang sia. Belum, jadah teh tanggung jawab sia. Main sundut bae mau aing, yo mau aing nyerian belum. Nyawa sia tanggung jawab lung. Tanggung jawab aing teboga duit bulu. Guys malah ribut. Daege aing minta tanggung jawab ke Saria, garantian kopi aing. Dari numan bae kopi aing. Gantian sebelum kopi aing. Jauh aing teboga duit hau. Sia malah parah kopi aing perlu diminum bae. Sia dikebot gantian kopi aing. Je, aing ge puguh teu boga duit hau. Tadi aing boga duit 10.000 na bikin kasih buluk yang meuli koyo. Ah parah saya mah kartu bae. Udah puguh awe kumaha tuh? Ah kadikeun sia dicekebot. Para pisan kerusuk kopi yang dibeakeun enak dicekebot dipentak ku sia. Dia duitna. Kita yang ngopi hau. Bos ngopi aing ti isuk yang ngopi mah nyok ayeuna. Ah palara secara wae ka sia. Terus urang kudu kumaha? Keola, lung, urusan saya tadi tenang geus. Aduh, Ah, lompat. lah, aing kudu kumaha ieu? Wes ganteng ngopi, duitna dicokot ku si hau. Ah.